tunruma chuan Martis kan tianga Martis a hian hei killing spree ne han mil khop maya ultimate man zo a mi tha chuan movement speed hi sang waka Martis hi khami tang khanin mi kila pianga movement extra petura tang khana tha em tin farm chak du chuan bounty hunter po tha hei hi chu universal in kalak thina ni shimshima a hero han lu ngalang Martis a hian petrify te tha emo purify te po that na chena oma tin flicker te po tha flicker hi kala mai zela tuna tan chuan flicker la phot meng Martis hi a passive chu skill samhan zo piang hian I attack speed hi 30% zelina punga skills voi khati man chuan 30% adangi man chun zom chuan 60% tiang khan total in 120% thleng hian attack speed hi a bei sang the ni chu ein stack amaro chu secondly a hian a cooldown hi zo ve thina chu kan soi fia chho turangai taila Martis hi first skill sa chuan second skill kan up ma support anga level 1 a level 2 tang chuan first skill char up to tur khlai ka fia lokang second skill kan up ma sak ber than chu hei hi lane clear chak em ani Martis hi chumi wang chuanin I lane clear nang kha voi khat kan la kewanga bak chu first skill char kan up to ang ti chuanin a skill stack up dang khalo en lokang hei tai kan muas ta khon voi thum stack up mana chan chu voi thum adesh phewang ania te ti hian pakhata siama tana khu cooldown khu secondly zel nia amaro chu stack up ka ti to ha te ti hian voi thum stack up a hei man chunjom khan voi li ti chuna attack speed hi arang to mai ni khu maro chu hei attack speed pa ngai ania hei hi one stack attack speed ania 4 stack a chuan sorry tare talo hei one stack attack speed ania 4 stack a hei attack speed ania 4 stack hi maximum ani ti chuanin Martis hi a first skill hi kan thret angin enemy slow down a tunma phejuna stun thina fan shape in amaro chu tuna chon slow down chon peto hei hian stun thini tunma chon maro chu tuna chonin slow down chi ani to a enemy hi slow down a tin kan thret tur chu Martis hi hemi man hian hetia a fan alan ang ai thui shat hi awa khoi don achan chu ama hi tol ma shet ani en lokang damage bot heta khada sorry ka metsol ti hian a phamia lawani hananula mase ma hi tol ma don awangin awa khoi phadon tho ang khana langta ni chuwang chuan heti ve lang ani chuan ku a khoi phatho ani chuwang chuan a skill si hetia a puma an mani om kherangai lawa chan ve powom se an mani khoi phatho ani a slow down jim shimani enemy hi kha khani de umaya ti chuan kha khan stack khata pe a ama engeni a attack speed pui tur hian ti chuan second skill ro chu face khatani hei face ni ani thunga voi ni man non thaya face khat ti chuan in hei a cursor mang hena control theita ni akal tur zong ka tuna hianin he ta tang hian he tilam zong hian han mang du taila a cursor mang hian a skills ni lovin ma skills ti zong hian voi khat met maila ti chuanin ti zong hian ti khana kal theita ni he hi ni control theita ni chu a pathum na po hi ni thawa maro chu pathum na hi chu tin le thaya hei tiang lo tak kian hei chu he ti zong ai tol pon va tol tlang pu loin hetlama iron le du pon hei voi khat metla hei hi a bag na metla cursor zok hei ron let pheile me ni ti chuanin amaro chu engmai melo chun a shoot phei tlang pop don ang yirin hei sulaya chu entiran helai vela mi kha I beita tareta mi kha nangma zok taret chungai lu kha hlom ta ni chu hetei va beina lama khan chumi wang chuanin I chua lewa theinan cursor khan control don nia ti chuan Martis hian trick haute nei ve a no cd ka off anga a trick nei chu hei hi ni ta ni second skill manga second som ni ta ni cooldown tha tuna khan amaro chu kha second phase kha iman non lo khan a cooldown hi a reduce ta ni hei ti khan himang non to lova ku a virzo tiranga a virzo chuan second li chaw lo ni ta ni chu cd reduction iman to chuan cd reduction I full build to huna pe chuanin khami khan cooldown om don mi lo ni second skill ni luta second phase mang loin isata first skill manga isa chungin hei lo zo mana ti chuan second skill bok imang non le ha char thei ni Martis a hian
chu full build ani ta ni this one ultimate hi ek lok ka soi mai a second skill hian immune ani hemi a man chung zong hian Martis stun theilova anok up theilova engtin ma ti theilova tin damage reduction anga a anun nakala hit lem bi gani amar chu tarep damage ani velova a damage la ka hi a damage la ka hi at enge ni atlem ani hemi ti chung hi chon mo chuwang chuanin enemy atanga a damage mu entinan saber tan run alti ta sela khami second skill saman lai ani chuan saber hian knock up zo lo shim ani damage claim chu pe veang ma se knock up zo lo shim ani zilong te panan pir thailo ai immune hei hi acha em ani chumi wang chuan second skill hi dependent ama ro chu so yang khan first skill hi up masak ber tur ani tho ani chuan a build ta kan lutang lock in ultimate ka soi mai ultimate hi khani deuh mai damage na deuh apea tin kha damage khan pakhata tha chuan abulami zel kha that thea tin a movement speed sang boka normal bot ka da lokanga ti chuan kan thiamin ka ring I pakhat hi lock sen no cd kan da te range pakhat hi no cd ka da ten dik na pakhat hi ka alti tang on ne kan ti tlem vek lock pakhat ka alti hian athi chuan adot le ami kha ka alti non le the athi le chuan adot le mi poka alti non le the ni alti kha ma se thi lo wangin alti kha a cool down a kalta ni ti khan kha Martis chunya a alti enge ni second phase ve nga chuan mo amara chu an thi lo chuan a cool down kha kal top ti khan no cd ko unlock anga ti chuanin kan alti chinang hei kha ti khan cool down a kal top main in thi lo chuan mo amaro chu an thi ero chuanin ama hi atlan chak thur mai ni an ro khu atlan chak ta ni kon movement khu tha ema hei kal zet boka ti chuan khum yo kal zet chung khuan midang i alti hlum le man chuan a in reset le maya ti kon second skills nei tang kopa alti le thi le kha pangnon char thaini ultimate thi alti le kha thi le chon kum ya ultimate kal zet te om chung khu chuan I mangnon char thaini amaro chu I ultimate khan a tha zo lo chuan khu cool down a kal don ani ti kon khu alti khu kala mang char ni chinami kha tin taret chunga mi ival dive luta I ultimate zo iron tlan chole nan po hei tha em ani atlan chak thur a hi ole ti chuan tuna zona build lama kan lut tonga Martis su movement a hian warrior boot kan penga attack a hian bloodlust x endless pedal queen swing ti chuan hemi build ta hi chuan kan du kan la thei to cdr ka la theya rose gold meteor te po ka la theya maro chu physical lifestyle nei tlema amamo don lova dule hate po blade of despair te po han petaila ti chuan to bera hi chuan magic defense kan pe dei mai nga chuan hei full build ang lo ni ta se Martis su crowd control ani angin a damage hin na thokhat ani kha Martis sunya ultimate a chuan tin tuna a combination kan soi lokang damage bot ka danga tuna hen cd ka on lova ka offa chuwang chon hei game pa ngai anga ngai taila I second skill siniluta first phase si manga itia a skill saman ve main first skill sun zom le a chu ti sung chon hei hi second skill si lo mangmun le theita ti chuan I sat le pa ti khan basic in start le pa char ni ti khan heng hi aman dan tur chu ni de mai maro chu I enga mote a chon hi escape na ni mang thei amaro chu escape na ni man chuanin a cool down chung rei don tin kha escape na a second phase of second skill hi banga potlang thei bang potlang thei ni chu wang chon escape nan leo te po tha hi chu kha chu tlang zo che lo ni ka
heng ang bang lung om lo na bang hi zu tlang thei heng ang te mo enga pon ro se kha escape na ni atin I cushion in lo mark ta che sela a blade som ne ron tlan lu don lai tak ang velang khan ti hian lo ti ta la aron thlen don chi khan hei mang la counter ve kani blade zong zong kha counter ve ni chu Martis man dania a thei ram chuan second phase of second ulti hi chu team fight a chon man lo tur thian I khe kang first skill ten ani tang kopang ti khan chuan second skill ne thei chung I tang anga amaro chu lo thei lo anga chuan in azo don tre pa te po han mang la poi chong lo chuan ulti na chut zui thei ta kha Martis man dan chu ni deuh mai